Naason Soliste na Soshomura basohoye indirimbo nziza y'urukundo bayita Ubufindo. Umuhanzi Naason Soliste yasohoye amashusho y'indirimbo cya yitwa Ubufindo yakoranye na mugenzi we Soshomura ivuga ku yisanze mu rukundo ruzira amakemwa. Muri uyu mwaka wa 2020 Naason Soliste afite intego yo gozaho mu rugendo rwe rwa muzika kurusha uko yabikoraga mu myaka ishize. Iyi ndirimbo ije ishimangira intambwe yateye yo kujya mu maboko y'umujyanama DJ Theo uyobora Real Entertainment. We na Soshomura muri iyi ndirimbo Ubufindo baririmbye ku bantu babiri biyemeje umurongo umwe w'urukundo ruherekejwe umubano uzira amakemwa. Umwe avuga ko urukundo rumuryohera kandi ko uko iminsi ishira agenda abona ari nk'ubufindo, akavuga ko urukundo rwabo bombi rumeze nk'urukingo rubarinda kwiheba. Iyi ndirimbo ije ikurikira iyo Naason Soliste yaraherutse gusohora yitwa Mu maso yawe, mu bundi buryo bw'amajwi yatunganijwe na producer Made Beat uri mu bagezweho muri iyi minsi, ndetse video yo yakozwe na bagenzi Bernard. Uyu muhanzi Naason yakoze indirimbo nka Mfite amatsiko yasohotse mu myaka 8 ishize, Undwaza umutima, Inkuru ibabaje ab'isi ndetse n'izindi nyinshi. Naason yatangiye kumvikana mu mitwe ya benshi mu 2010, ndetse ubwamamare bwe bwazamuwe n'indirimbo Mfite amatsiko yacuranzwe mu ngo, mu tubari n'ahandi henshi habaga hateraniye abantu bo mu ngeri zose zitandukanye. Naason ari mu bahanzi nyarwanda bashobora gucuranga ibicurangisho nka gitari ndetse na piano kandi akabijyanisha no kuririmba. Benshi bazi ko akorana production cyangwa se uburyo bwo gutunganya amajwi. Kurikirana OGTV show ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, muri fashion, muri muzika ndetse n'ibindi byose. OGTV show, amakuru yacu nakagaruka. Mwese twabanye muri iki kiganiro turabasaba gukora subscribe nimba mutarayikora kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu ku gihe. Murakoze, Imana ibahe umugisha.